anya na jeso ntuo nyemala ma disappoint o ndesere kwa mi le gba gasa goma mi no ji enu anya nchuku nyo no wala mi no won na ga mi de mi we kla mi awe nka ogbejo njo Egblan gama efiye ni ayone efi abiale na mara onu le ma bi amolanguti ale nyo we ma no po na bure amolangu si anunguti azoji afia yi opo echiye na ovu fie amole nya be me bere amole o jebe chie na watoji kana wo ma de moma na chie wo toji we ya magbeto fa gbe le fukpam endudu le fukpam ta moto he ade le yika awe be bubu amara na gbe o onya ye bla amara na gbe ko nti be na ye na no lam ti ha ye tokoyo na ye mega na no lam ti ha ye tokoyo e dwe ke va na adajogbe va na akatambe ya ewoko godo tala eta woko yo godo Adam kle how adome ma yine na ma okay manye be woko yo godo ma yine na ma ya we ma ola tenwa ga kanyi Mose gbanto ta fe pipi ya dire be kanyi ko mama ye o gbagbodo fe won ti me ya mara zulu fo gbagbe ya keke no ova esoro do gomodo anyi ya we ma wa ta ga kanyi re aga ko menyonu kwa go be pele vene ike wa fe be mo ho na kala Adam si o aka jagbagba do gomanyi be awo ame ne nchu ne no do gi ere ejebe na ta danlo o danlo fo ye wo drefa haputi ama me bla ya te kokko wo nyonu e fe be do gomanyi bere omo bubu o le atenwa toji ike wo pore nwa be atenwa ga kanyi akoko menyonu ne Adam ya kela menye moma e nyanu ike hie le soro de gomodo anyu en moye hie le goye menye nyeto enye ika kpede mion to muti ha ye nye be wa honu le nchonsi bibo